dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Joy Mothibi ga ke esi ke na le Tshepiso Sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla re simolle ka go leba ditlhogo. Tona Boko a solofetswe go buisa phuthego ya babega dikgang ka tumalano ya thekiso ya ditemane. Mafatshe a Botswana le Russia itlama go nonotsha ditirisano mo mehameng e le mmalwa. Fa dithulaganyo di tsweletse go tshegetsa kgaisano ya mabelo ya Botswana Golden Grand Prix ka Moranang. Motswana wetso nkamogele Tautona Advocate Maboko tla buisa phuthego ya babega dikgang tshokologong eno ka ditumalano tse di sa tswang go wela tsa puso ya lefatshe leno le khamphani ya De Beers. Se se tla jana morago ga gore bobedi jo bo wetse dipuisano tsa tsone tse di neng di akaretsa go oketsa teseletso ya go epa ditemane go fitlha ka ngwaga 2025 kwa moepong ya Botswana. Ditumalano tseo gape di letla lefatshe leno go rekisa selekanyo sa 30% ya ditemane tse di retehadiwang. Tautona Advocate Maboko o phaketse a beile tota sethunya kwa tirong ya go gopola bagaka ba pele ba ntwa ya bobedi ya lefatshe leno ga mmogo le masole a latlhegetsweng ke matshelo a le mo tirong. E ne e le la ntlha Tautona a dira se fa e sale a tsaya maemo a boeteledipele tota jwa mephato ya itshireletso. Segopotso se se simolotswe tota ka ngwaga 2011 fa se ne se direla masole a le 15 a neng a ganyaolwa bosetlhogo ke masole a Rhodesia ka ngwaga wa 1978. Mo tsamong ya nako letsatsi leo la hetolwa go akaretsa botlhe ba ba nnileng le seabe go lwela lefatshe leno. Today we commemorate not only BDF fallen heroes but also our forefathers who died during World War II and beyond. The sacrifice made by our fallen heroes and heroines are lived, commemorated, and highlighted in every BDF Day activities. Hatshe la China la betsa la Botswana 190 million pula go dirisiwa mo ditirong tsa ditlhabololo. Mutsa Tautona tota ebile ele tona wa madi Renda Bagaolathe le moemedi wa lehatshe la China monogae Re Fan Yong ba saene tumalano ya mpho eo. Lefatshe la China le ne la itlama go ntsha mpho eo ngogola kwa phuthegong ya mafatshe a Africa le China ya Forum on China-Africa Cooperation. Go tlhalosiwa fa madi ao a tla dirisiwa go aga tsela ya legolo mono Gaborone le ya Mopane Block 8. Madi a tla kana go lefatshe leno le supileng fa mo pakeng ya kgaogano ya madi ya 2025-2026 le tlhaelwa ke madi a 22.12 billion pula. Mutsa Tautona a re o eletsa gore go sekaganwa le madi a dia mo go ntshiweng ga madi ao. Mahatshe a Botswana le China simolotse botsalano ka ao ne tota ka ngwaga wa 1975 mme go tla go tsena gompieno botsalano jo bo tsweletse ka go gola. This grant comes at an opportune time when government is tirelessly exploring potential revenue sources mainly to cushion our budget from deficit. We are told these grants are characterized by nuanced processes and sometimes it takes a while. And we are in such a hurry to get things done. And it is our hope that you will forgive us when we keep nudging you. Under the framework of the FOCA, Botswana and China could strengthen more and our bilateral and also the economic and trade relations. And we can also find more resources from the outcomes of this FOCA. And we may have some time to discuss how to dig out more things or points among it. And we do have some procedures to implement all these grants when we have some ideas and discussions once by once. And also we have these outcomes of the FOCA, and they are going to be implemented in the next 3 years.
Tona wa Banana le Bong Melesego Chombo a re temothuo ke nngwe ya megama e haphegileng thata ka tlamela batho ka dijo tsa itshetso e na le dipoelo tse di nametsang ebile e le bogadi bogaufi mo tlhamong ya ditiro ka jalo e tshwanetse ya dirwa ka tlhagalo ebile ka thulaganyo e tisang dipoelo. Chombo buile se fa kgola dialogane tsa ithutontsho ya lebaka la beke ya Climate Smart Agriculture e neng e rulagantswe ke ba United Nations Women le lephata la Banana le Bong ko masimong a Tanege a rutlapego ka Emmanuel Arapoa. Temothuo e setse e tshupile gore fa e dirwa sentle ka matsekane le matsipa a maleba dipoelo e nna tse di nametsang. Ke ka jalo United Nations Women e tshwaragane le lephata la Banana le Bong ba neng ba rutuntsha balemibarui ba le 26 ba ba mo tikologong ya toropo ya Jwaneng ka botsipa jo bo hapegileng jwa go ntsha maduo le mo nakong ya dikgwetlho tsa seemo sa loapi. Yaanong re a kgona go lemoga gore temothuo e botlhokwa mme ga e le botlhokwa jalo e nna le dikgoreletsi tse e leng gore ke dibetso tsa tlholego tse di amiwang ke loapi. Jaanong go bo go tlhokagala gore re tle gone ga re tle go nna le dithuto se ka dipuisanyo tse e leng gore di lebelela loapi le kgotlelo ya loapi. But we also ought to remember the simple things that give us life, and this is it. Re tshwanetse ra lemoga ditsetlana tsa konokono mo botshelong mme fela tseo ga di a remelela mo mading mmereko mme di ikaegile ka bokgoni jwa go ntsha dijo go itshetsa le ba malwapa. Gore rotlhe re le Batswana re tshwanetse go re itse gore e nne life skill ebile re ska ra re go na le ba e leng gore bone ke bone ba farming or agriculture go na le ba bangwe. Bokgoni jwa go itirela jwa gatelelwa thata go lwantsha le dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Ba re ruta mo go teng yaanong re ka tsamaya ra dira business within mo e leng gore re ka nna le a value chain ya business ya rona within one business. Ka Entrepreneur Accelerating Women Owned Enterprises tota re le ka bojothe gore re rotloetse bomme ba tsene mo dikgwebong ba ska ba di tshaba ebile ba ruwe dikgomo ba kgona go dirua ba ska ba ganella ka kokong le pudi. Balemibarui ba bo ba remeletse mo temong ya merogo, thuo ya dikoko, dikolobe le dihutshane mme ba lebogela dithuto tse di mašetla. This program ya Climate Smart Agriculture now re rutegile gore jaaka re gweba re tshwanetse gape ra somarela tikologo. also farm being mindful of the environment. Re me ka dinao re le bomme re bereke re kubetla. Jaanong ka dikitso le dithuto tse ba di tlhatlheletsweng go saletse bone go ntsha maduo le go abelana thuto eo le ba bangwe gore seemo sa temothuo se gole mono gae. Emmanuel Arapoa, BTV News, Masimo a Tlanege. Boeteledipele jale kalana la bana le bogole kwa sekolong sa Boatlokwa National Primary School le baeteledipele ba motse wa Tlokweng ba go tlile setšhaba go tsa puso go baakanya dikago tsa sekolo seo go letla baithuti ba bana le bogole tota go tsamaya ka phuthologo mo sekolong. Ba supile fa seo se ka thusa baithuti go dirisa dikago tsa sekolo seo ba sa kgoreletsege ka gope. Ba buile se fa mohumagadi wa ga Tautona Mekane Boko ana etetse le kalana leo ka la boraro. Mohumagadi wa ga Tautona o ne a le ko gape go lekola ditsamaiso tsa sekolo le go sekaseka fa ka thusang teng ka mananeo a ofisi ya gagwe a rutlwepego ka ke ba diretse motlhosi. Lekalana la bana le bogole kwa sekolong se se boatana sa Batokwa le na le baithuti ba le 47 ba dingwaga tse di gare ga bothano le sephato go hita go tse 22. Thaelo a matona a borutelo mo sekolong se ke nngwe ya tse di kgoreletsang maiteko a go thomamisa gore baithuti ba rutwa sente go ya ka bokgoni jwa bone. Ka tsamaiso ba tshwanetse go kgagangwa ka dithopa tsa bana ba lebogera bobedi gore barutabane ba tle ba kgone go ba ruta le go ba tlhaloganya sente mme mo nakong eno ba heta palo eo ebile palo ya barutabana ke 1:10 ratio. Godimo ga mo lethoko la koloi e batsa mo malwapeng le dikago tse di sa agelwang bana le bogole di kgoreletsa kanamiso ya thuto mo go bone. Re na le letlhoko le lentsi thata, re na le mathata a gore classroom tsa bona a modimo seemo se leng gore ga seemo se siame mme re iletsa gore go mo di-classroom tsa teng re ka leka go bona gore ka di oketsa
ka tseleng tseng jang mme gape mo godimo ga moo re na le mathata a gore go le yona ya council e re ntshitseng gore e nne ba tseye ko malapeng e ba ise ko sekoleng re ntse re dirisa yone yana for the past 10 years o e leng gore ga e mo seemong se e leng gore se siametse bone bana ba mohuta o ba re dumelang gore ke bana ba ba fapegileng. Dikgwetho tse ga di se di nyemise barutabana le baithuti ba moko ka jaana sekolo se se dira bontegela thata. Mo ngwageng o hitileng sekolo se se ne sa pasa ka 70.4%. Selo se mogolwane wa thuto Re Peter Choto a reng ke maiteko a go dira ka botswapelo ga barutabana. Mo nakong eno baithuti ba le 20 le bohera bongwe ba bana le bogole ba setse ba alogile mo sekolong se mme ebile ba setse ba bone ditiro mo mmarakeng wa tiro ya diata. Our progress in academic performance and the expansion of the special education unit highlights our commitment to inclusivity and excellence. Despite challenges like overcrowding, our belief in the potential of every student continues to drive us forward. Loeto la moumagadi wa ga Tautona mo sekolong se ke tshologelo mo baithuting barutabana le barutwetsi ba lekalana le segolo jang mo nakong eno e puso e rotloetsang thata ditshwanelo tsa batho go akaretsiwa tsa bana le bogole. Ke Badiritse Motlhosi, BTV News, Tlokweng. Matshe a Botswana le Russia e tlamile go nonotsha ditirisano tsa one mo megameng e akaretsa wa thuto le wa ngwao gareng ga emengwe se tlhalositswe ke motsamaisi dipuisano tsa parlamentare Dithapelo ko Rapetse jaaka na mogela ko parlamente moemedi wa lefatshe la Russia mono Botswana a rutlwe pego ka mojadi Mokibelo. Tirisano mmogo gareng ga mahatsa Botswana le la Russia e tswa kgakala dingwaga di ka heta 50 mahatso o mabedi a tsalana mme maikaelelo ke go godisa se go ya pele mo mehameng e akaretsa ya thuto meepo papadi botsogo gareng ga tse dingwe metse tsotlhe di thailwe mo botsalanong jo bo nonofileng maiteko a amogelang ka tsobedi ke motsamaisi dipuisano tsa parlamente go ya go pusong ya lehatshe la Russia. It's very, very important that we maintain and grow our relations. Go botlhokwa gore re tshegetse le go godisa botsalano le tirisano mmogo ya rona. Russia ke lehatshe le le gatetseng pele mo mohameng wa tiriso ya maranyane mme re ka anywa go le gontsi mo lehatsheng le la Russia re thokana le megopolo e mesha le go amogana dingwao tsa rona ka go le botlhokwa gareng ga mahatshe a rona. And we need to be working with others. Moemedi wa lehatshe la Russia mono Botswana o gateletse ga go thabolla matshelo le itshwanelo ya mahatshe o mabedi e le mmang gareng ga bone. We have a very successful relation in the field of education. Re na le katego e bonalang tebang le tirisano mmogo e nonneng mo mohameng wa thuto hareng ga lehatshe la Russia le la Botswana. Baithuti ba Batswana ba heta 200 ba ithuta ko lehatshe la rona la Russia go tswa mo diyunibesithing tse di harologaneng mme re tsweletse ka se go hita mo nakong eno. Each year, but unfortunately it's only half of which Botswana uses. Mahatshe a Botswana le la Russia a itamile go godisa botsalano le tirisano mmogo ya one ka maikaelelo a go amogana dikitso le maele mo mehameng e harologaneng ya itsholelo sengwe se seta akolwang ke mahatshe o mabedi go yempele. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mokwadi wa ga Tautona me Emma a poletletse o boletse tlhatloso maemo le go fodisiwa ga bangwe ba golwane ba puso ba ba latelang. Romphile Sehurutsi o tlhomile gona mogakolodi wa mananeo a ga Tautona kwa ofising ya ga Tautona. Me Nkarisang Hazel Araitsanye o tlhomile gona mothusa mokwaledi corporate services kwa ofising ya ga Tautona. Fa me Farah Abdullah a tlhomile gona mothusa mokwaledi wa ga Tautona kwa ofising ya ga Tautona. Me Helen ke Tshajwang o tlhatlositswe maemo gona mothusa mokwaledi wa parlamente. Fa me Matilda o ntlametse basenyi a tlhatlositswe maemo tota gona mothusa mokwaledi wa tsa ditlhabololo le madi mo lephateng la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding. Me Atlarlang Solomon o tlhatlositswe maemo gona mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng
la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding. Melesego Isabella Maeza o tlhatlositse maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng la botsogo. Fa Rre Mothusi James a tlhatlositse maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditsamaiso tsa bodiredi mo lephateng la tlhabololo magae le ngwao. Rre Moemi Batshabang ene o tlhatlositse maemo go nna moeteledipele wa diphologolo le makgabisanaga mo lephateng la tikologo le bojanala. Fa Rre Bathudi Noge o tlhatlositse maemo go nna mothusa mokwaledi wa ditlhabololo le madi mo lephateng la tlhabololo magae le ngwao. Go tlhomia mo le tlhatloso maemo go simolola fa ba simolola tiro. Ra tswelela Mohama o ikemetseng mekgatlho tota ga mmogo le Batswana ka kakaretso ba tsweletse ka go utlwa mokgosi wa puso wa go thusa ba ba amilweng ke merwalela ya bošweng. Khamphane ya Cato Civils ke nngwe ya tse di sa tswang go ntsha 1 million go imolola puso morwalo wa go tlamela dipalopalo tsa batho ba ba amilweng ke go gosomana ga dipula mo bekeng e fetileng. Mogolwane wa khamphane eo Reishmal Maposa a re ba ne ba bona go tshwanela go tsenya letsogo mo tirong ye. Re ntse re le mo go tseo tsa dithuso tsa bao ba ba amilweng ke merwalela dithoto di tsweletse ka go tsena ka ba ofisi ya Gatautona go thusa le go tshegetsa malapa a amilweng ke merwalela e sa tswang go feta. Khamphane ya Motor Center le yone ke nngwe ya tseo tse di 10 tse di boneng go le botlhokwa go tswa Batswana ba ba amilweng ke dipula thuso ba ntsha madi a kana ka 600,000 pula ba ka ile fa kabo eo e supa maitlamo a bone a go thusa tšhaba e ba direlang mo go yone. We've seen and we've witnessed the cry that Botswana had to go through. We've seen the disaster, what the disaster has put Botswana through. We've seen them being displaced. We've witnessed them losing their homes, losing their belongings, their possessions, and we couldn't just sit because as part of our group values, we believe in being compassionate to the community and to Botswana. So it was only right for us to come through and give this donation so that people's lives are not as affected as they currently are. Ke bidwa Kgalelo Ramagapi ke mamoruti ko Royal Assembly Ministries International. Re fa le rona go tla go ema le Batswana re utlwile pitso ga ra itlhokomolosa re iponetse le rona ka matlho seemo se se neng se re diragaletse ke ka fa re leng teng fa ka teng gompieko. Jaaka dikhamphane di tsweletse ka go beeletsa mo kgolong le tshiamo ya lefatshe leno, baithaopi le bone ba tsweletse ka go aba dijo, dilwana le tse dingwe go thusa puso le Batswana go ba imolola mo seemong se se sa tswang go feta. Dithuto tseo di ikaelela go thusa thata bao ba ba wetsweng ke seru sa merwalela. We donated 85 food hampers to the value of 30,500 pula and 5 water pumps to the value of 9,500 pula. So the total donation value is 40,000 pula. We are privileged and, we're very privileged that we've been afforded this opportunity to help. We were born here, we studied here, we returned to do business here. So it's imperative that the private sector gets involved in the flood relief management. And purely because our hearts are here, we live here, we study here, we do everything here. So it's very important that we take care of the communities and to take care of the people that were affected by the floods. We are here to donate in response to the floods that just happened. As this donation is aligned to one of our value, which is community, that is giving back to the community where we are represented. I'm donating children's clothes because I think, obviously the flood happens and it's very important for children to have something to wear, right? I can imagine that, how devastated it will feel. Bani ba molepolele segolo jang banana ba ba tshologetse kwa lebale la metshameko la molepolele go itekalesego mo tsamaisong ya khupele ya phatla ya ditiro tsa senela ruri kwa kanseleng ya Kweneng. Fa bua mo puisanong le bobega dikgang ja Botswana Television, mokwaledi wa kansele ya Kweneng Re Olebile Mafala o supile fa matshwitshwiti a batho ano ya baka tlhakatlhakano me ba tshwanela ke go tlosolosa thulaganyo e a rutlwe pego ka Abigail Samson.
matshwititshwiti a batho ba batlileng go iteka lesego mo phatlheng ya tiro ya go phepafatsa tikologo ya khansele ke sesupo sa gore letlhoko la tiro mo kgaolong ya Kweneng ke le kwa godimo. Batho ba ne ba supa fa ba sa kgotsofalle ka fa tsamaiso ya khiro e dirwang ka teng. Post e re ibletsweng ga mpeko ikile ya ntshiwa last year ene last year ne ba re sologetsa gore ba go tsa dipalo tse dintsi ne ba tsa di-application tsa rona ba sa re bolele dipalo tse ba di batlang di lekane ga go se go nne le pitso e pekileng ya diriwa go tile phiro e simolola ka 9 ne go gona ne ya go 10 yaanong ga re safe ene di-line di tshela di simolotse maabane bangwe ba letse hana re makala ka gore e ne e dule last year mme ga re ka ra hiwa diphetolo tsa gore ke eng re sa bidiwa yaanong keletso ya rona ne re eleditse jaaka go tletse yana re ne re eleditse gore ke eng go sa bidwe batho ba di-application tse ba setseng ba di doropile ka goreng gampieno ano re tletse re ba ntsi ka ntateng ya letlhoko la ditiro. Ne ke tsaya gore go ka tokadiwa ka tsela nngwe e leng goreng ba ka hela ba rotloetsa gore re go ikwadisa ko labor kana re apply go na le gore re togo ya maha re bo apere bangwe ba go bala a go tebe go ntse go kgarametswana ka tebe go kgarametswana a ka maabane go kgarametswana ya le phakela ka go kgarametswana. Khansele ya Kweneng yone ya supa fa maikello a khupela khupelo e le go tsosolosa tshepo ya setšhaba mo go bone ka go direla dithulaganya tsa khiro mo pontsheng. Boeteledipele ba supa fa ditlamorago tsa tlhakatlhakanyo e di batlamile go itsheka-tsheka le go baakanya fa ba ka tswang ba fapogile teng. Re le ka go lwantsha corruption ne go sena corruption e kalo-kalo mo yeso no gore ke hira wa ga mme ga ke hire o e seng wa ga mme jaanong ye ke tiro ya ntlha e hirwa e le permanente ka yeso no re tla be re ntse re le reeditse le lona gore re ka dirisa e criteria ya gore seemo se leke go tokagala ga go ne o sa boneng gore seemo sa siama mme re tla be re ntse re le engage gore le lona le re thuse gore seemo ga se ntse ka tselentsenyang le ka se reng ga ra nna hela ne re ntse re sologetse dipalo tse di kana-kana le ga ne re di soletse di kana-kana re sa sola gore di tla nna palo e leng gore e tsitsibanya pelo yana ka gore post ene re kile ra e advertise ya applyelwa ke batho ba le 1600 re lemogile gore gongwe yanong process e re e dira ka di-ward ka gore ka di-ward re tsilo dipalo tsa tere tsa gore di tsilo go nna manageable mme ka di-ward re dira nako e le one. Lentswe go ne ga nna le diphatla tsa tiro e ya go phepafatsa tikologo maikelo ke go hira batho ba le boratore fela gareng ga matshwititshwiti a. Khansele e supile fa e tla tswelela e tlhama mananeo a tla thusang go lwantshana le seemo sa letlhoko la ditiro mo kgaolong. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Kago ya matlhabelo a tsabong e gaufi le go wela mme tla rola lephata la temothuo lefatshe kgwedi ya mopitlo ya fifing kago eo e ne tshwanetse go wela ka ngwaga 2022 mme ya kgorelediwa ke dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya metsi le didiriswa tsa kago ke filwe ke o sentse le bathami malabe ba rulagantse pego e latelang. Batho ba le bantsi mo kgaolong ya Kgalagadi ba itshetsa ka thuo mme matlhabelo a tsabong a solofetse go tokagatsa mogama wa thuo mo lehatsheng leno le mo kgaolong e kago e lopile madi a heta 200 million pula e tla thusa barui go bona mmaraka mono gae le konte. There is influx side investor mo Botswana is in public domain ya ka le bona every day mo re mo ta signa re sign di net tse dintsi because now the current government over the private sector-led economy. As you know, currently we have been facing challenge. As the government run business, we are not a profit-seeking network entity. But with the influx side investor, they are because even some farmers we want Mogolwane wa matlhabelo a BMC a re ba mo seemong sa go ka tsamaisa matlhabelo a mme a re barui ba tshwanetse ba dirisa ditirelo tse di tla bong di lefa go dira pharologanyo mo thuong ya bone. But the intention is hare ne ya lwanteng go di contract I'm done ka the major scope ya contract. Ke la rata gore tsana teng. We expect gore 4 to 6 weeks we should be able to have fitted equipment elentele bana go tsena di bana di rona di batla go tsena mo di unit in ha di tsena teng so e tla be le tura go fita
and then the training ya kana tisa batho ba rona ba train mo machine ya ka from 50. So re ka itamela re ga re ta bo re tsa teng re tla tlhoka mo 6 weeks gore re ba akanya sengwe le sengwe re simolole go thaba. Wediwa ga kago e go tabula diphatla tsa peeletso le ditiro mme ebile gape go lejwa go supa kgolo mo mohameng wa thuo mo lehatsheng leno. Ara ba tsamagatsa se le dingaka le badumedi ba ne ba phuthagetse kwa sepateleng sa Gemelli kwa Roma mo tirelong e kgethegileng ya go rapela mopapa Francis yo kubegetsweng ke bolwetse jwa makgwafo. Moruti Baldassare Reina yo eleng moemedi yo mogolo wa mopapa wa Roma o ne a eteletse tirelo eo pele go rapela gore a fole. Babereki ba bangwe ba ne ba tshwara tirelo e tshwanang le eo kwa mafelong a mangwe go supa ka fa lefatshe lotlhe la milweng ka teng ke botsogo jwa ga Pope Francis. Vatican e ne ya bega gore botsogo jwa ga mopapa bo tokafale go se kae mme a santse a thusiwa go hema sentle. Mopapa o ntse a robaditswe kwa sepateleng fa e sale Tlhakole a le 14. Tla ke di bea kutlogone fa ntle ke stele Tumo Mpatane go bega ka tsa metshameko. Motswana dumela. Tla go leboga morare Joey Muthibi a re tsere mo go tsa metshameko ka gangwe re simolole ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa setšhaba se segolwane sa bomme sa kgwele ya dinao sa The Mess se dule mo lebelong la go ipatlela phatla go gaisanong ya sejana sa Afrika sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco. Se se tla morago ga go tshameka maleka le fela setlhopha kgatlhanong le setlhopha sa Democratic Republic of Congo kwa toropong ya Kinshasa maabane mo motshamekong wa tikologo ya bobedi. Se se raya gore ka kakaretso setlhopha sa The Mess se latlhegetswe ka dino di le pedi go le fela se se tla morago ga tatlhegelo ya bone kgatlhanong le setlhopha seo kwa toropong ya Francistown mo bekeng e fetileng. Re tswelela le tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Matebele se tshamekile maleka le fela setlhopha le sa Mochudi Center Chiefs mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Botswana Public Service Grounds maabane. Go motsa Sefako o ne a dule matlho ditsebe le maoto a rona. Setlhopha sa Matebele se ne mo motshamekong o se lebile go bona phenyo ya boraro ka tatelano fa sa Chiefs sone se ne se batla go tsweledisa diphenyo jaaka ba ise ba latlhegelwe ke motshameko mo ngwageng wa 2025. Karolo Ntha e simolotse le bonya jaaka dithopa ka bobedi di ne di sa dira maiteko ape a tsitsibanya mmele seo se isa motshameko kwa nakong ya go ikhutsa ka lefela sethopa. Karolo ya bobedi ya ta dithopa di tatise tshameko di dira maiteko a go nosa. Ya re motsotso fela morago go simolola ga karolo ya bobedi setlhopha se se sa na le sebaka sa go ka tsaya ketapele ka lobopo moremi fela Matebele le bone bo ba sa nna fela Tebogo Mogotsi a bona kgwele ya gago e sirelediwa ke motshwara dinno. Mo motsotsong wa 76 Thami Zulu a thula kgwele bonte go tswa mo sekhutlong fela motshwara dinno wa Kukantshu a ba eme senta go ka sireletsa go netefatsa fa ba tswa mo motshamekong o ka ntha. Probably what didn't work as well was our transitions. Although we had good transitions, I think we created enough chances. Fa re tshameka re tswa go morago re lomagana re ne re kgona go roga ko dikoteng tsa bone. Ke tsaya ke re tshamekile jaaka re ne re bata. Ha ne le malobanyana hale re ne re ka bo re latlhegetswe ke motshameko o tshwana leo. Re supile tshameko e tokafetseng fela thata. Good character, good resilience, good patience without the ball, discipline, bravery to close the ball down, and worked really, really hard. In the mistakes, we did much better. We looked much better. We looked like we want to get a goal. We looked like we are energized a bit. Even the chances, we started creating a little bit of chances. Re tshamekile botoka thata mo karolong ya bobedi fa re tshwantshanya le ya ntha. Kwa ne re sa kgone go lomagana sente ebile re le bonya. Fela re ne re palelwa ke go tshameka ka gore setlhopha se ne re tshameka le sone se ne se sireletsa ka dipalo. Re ne re supa fa re batla go nosa mo karolong ya bobedi. Fela se tsela gompieno
ga ra tshameka jaaka tlwaelo. Tried, yes, but if you try, kind of when you are that sluggish, when you try very hard, and once you try hard, things don't always get to where you want them to be. Maduo a tlogela setlhopha sa magosi mo maemong a bosupa ka dintlha di le 32 fa sa kukantshu se le mo go bofera bongwe ka tse 24 mo motshamekong mongwe wa league ya FNB Premiership. Setlhopha sa Orapa United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa Security Systems. Go mo Josefako, PTV Sport, Gaborone. O motshamekong wa league ya First Division ya kwano borwa o ne o tshamekela kwa lebaleng la SSG Grounds mo Gaborone ka la boraro. Setlhopha sa City Pola le sa Presence 11 di kgaogane dintlha di sena go ngangana ka lefela setlhopha ko re ne re romile Pako Sterek. Setlhopha sa kwa Garamona ka sa City Pola se simolotse karolo ya ntlha ya motshameko o se supa fa se babaletswe ke maemo a borwa ba bobedi a loko. Se bolotsa ntwa gangwe le gape kgatlhanong le makawana ba Presence 11. Fela maiteko ao a ita se fololetse ditlhopha di ya go ikhutsa dingangane ka lefela setlhopha. Karolo ya bobedi ya tla se pharologano le ya ntlha. City Pola ba tswelela ka ditlhaselo fela makawana ba Presence 11 ba gana nya ya banyana go netefatsa fa motshameko o tla bokhutlong ditlhopha di kgaogana dintlha. Maleka ao a tlogela setlhopha sa Presence 11 se le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 15 fa mo letlhakoreng la City Pola ntlha eo e ba tlogela ba le mo maemong a borwa ba bobedi ba huparetse dintlha di le 14. Since we started the league, we've been working hard on finishing. But there's a problem, but we have to work on it every day. Yeah, obviously, if you don't score goals, you can't win the game. We created, but we missed them. But the good thing is we didn't lose the game. But we created and we couldn't convert. A very tough game indeed. First half misses. I think 4 clear-cut chances. Ene le motshameko o dingalo tota. Re reteletswe ke go nosa makgetho a le mmalwa ke dingwe tse di kgonang go diragala segolo jang mo leaking e potlana. Re tla tsaya tse dintle go tswa mo motshamekong go yeng pele. You only score 1, but today we did not even score 1. But you know what? We take this point and we embrace it because we count it as we're going forward. Mo metshamekong e mengwe ntse le ya league ya First Division ya borwa, setlhopha sa Magosi FC se kwadisitse tatlhegelo ya sone ya ntlha monongwaga. Ba notiwa ke sa Joining Youngsters ka nno e lengwe go lefela. Ditlhopha tsa Desert Ngao le sa Tlokweni United tsone di tshamekile maleka lefela setlhopha. Fa mo motshamekong ono tshamekelo kwa lebaleng la tsa Police College, setlhopha sa Police 11 se garasantswa sa St Diamonds ka dino di le 3 go tse 2. Holy Ghost FC ba fapile Town Young Strikers ka nno e lengwe go lefela. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong a re lekoletsa mabelo mogolwane wa kampani e rulaganyetsang lebelo la Botswana Golden Grand Prix Glody Dube o rurifaditse fa lebelo leo le tla tshegediwa monongwaga ka kgwedi ya Moranang. Lebelo leo le leneng la sekala tshegediwa go fitileng morago ga tlhoka kutlwisisano magareng ga lekgotla leo le Botswana National Sports Commission le tla tshwarwa monongwaga. Victoria Dagny o tla ka dintlha. Dikgotlang tseo di ne tsa baka gore lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara la World Athletics le emise lebelo leo. Dube o tlhalositse fa ba kgonne go rarabolola dikgotlang tseo. The new minister came on board and a ba kgona gore a re thuse go rarabolola bothata jo bo ne bo le teng, and ke a dumela gore yaano gompieno re le lehatshe re goga ka giere e le nngwe hela re boelelane ka gore re nne le di MOU tse e leng gore di a re guide ba rothe gore o berekela ha yo diraing ka gore at the end of the day we need each other gore re pushe mandate ya gore event e nne yone tota. Le fa lebelo leo la Botswana Golden Grand Prix le saletswe ke nako e khutshwane gore le tshegediwe, Dube o supile fa go tlase ke go ba kgoreletse ka gope. O tsweletse re monongwaga ba ikerela go akaretsa bana ba dikolo gore ba phadisane pele ga lebelo la mmang go rotloetsa metshameko ya dikolo. Ke a dumela gore this year ka ha event e marketileng ka teng, we have started, the LOC is working already, though re santse re emetse gore re launch ko Batswaneng gore ba itse gore ke mang o bereka mo event. But hela go bua maruri nako e santse le teng, stadium le sone sa bakangwa ya ka re bua jana gore re nne le event e rileng. Glody Dube o supile fa babogedi ba tla nna karolo e botlhokwa thata mo katlegong ya lebelo leo. Starting next week, the tickets tabe dile out, tabe di rekisiwa. We are using the same company e leng gore ke yone ne di rekisa last year, and this year I can tell them gore
next week let them go and buy the tickets. lebelo leo le le tla tswelelang le le ka fa tlase ga lekgotla le le okametseng mabelo lefatshe ka bophara le tla tshegediwa ka morannang a le malatsi a le 12 kwa lebaleng legolo la setšhaba mo Nogaborone. Barotloetsi bagolo ba kgaisano ga mmogo le madi a dikatso tsa batabogi di tla itsisiwe mo nakong e sa fediseng pelo. Victoria Dakin, PTV Sport, Modipane. Tsala bone tsa Botswana Connect a re di be khutlo gonefa wetso ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. The new government recognizes the immense importance of our land and agricultural sector